Sito usa. Yeah, okay. Ika. Pinto kat kumbo. Good morning. Yan nebo lang ya disperta. Uy, kusabat bata. Ngaliw kayo. So nebo lang kami disperta ki mga kiora. Alas 7 ka, mga alas 7. So, Domingo na itrabaho. So, este bata. Ay, bien temprano pa despierto eh. Bien makulit. So, quiero mang kwento about Yamon Banda. El comic relief. Kaya siya sa vlog si Kuy, siya tamang sa vlog si Mark. So, for sure, ta-expect sila na siya tamin nyo sali. Okay na tamin nyo man killjoy. So, asya lang tamin nyo. Hindi te force up. Kulit ka ti bata. Yung sabi yung pakilay ko na si Manda karga. So, before yung magkwento about comic, di ba lang yung kuneste apuera. Okay, mira ustedes. Cosa que ve agarrar charger, cable, wire. Cosa ka te bata, ste. Ay. Na, libela yung ko pa siya puera. So, amonte diamond surroundings aquí. A ver, ponían ahí con este bata aquí en el stroller. Okay. Ahora, mantuyo yo con ustedes na diamond surroundings aquí. So, aga-aga, ligayo ko na pa siya para hindi man dulog na ka sa yura-yura.
agar ako sa kosa, makamiedo, baka pwede traga kosa. So mas bueno libre na yung clase pa siya. So un poco frío aquí, malo el tiempo, siguro mga 10 degrees de araga, 10 to 15 en Sina. So, mientras sa kami na ta, pwede kami yung mga kwento-kwento ya galing con ustedes about Zamboanga. Actually, habla si Kuy aka Zach and si Mark. Siguro mga 90% ya din mga history and members. So, yung sabi ko sa pa yung mga kwento con ustedes. Siguro mga personal experience lang diamond, mga members, sina. So, takantal baka. Si mira ustedes, onde kami area Takeda. Siguro, pwede pensar ustedes kumudol probinsya, el term. Si usakitaan con ustedes kay silencio, manada animal, siya mga farm animals like baka, manok. Yung bonito laki. Mira, cabrito, olha. So, ano gani? Onde kami Takeda area, Leos na city, Zurich in particular, de medyo Leos kami mga 25 kilometers. So, one of the, como amaya pwede sa sabla como probinsya. Siyempre si, como total dia to na aburoto lugar, mahente lugar. Siyempre at the end of the day, tabus ka taman to silencio, no hay mucho gente. Sabi to feeling, right? Natulansin na taman. So, vale, the same time, then vale landscape aquí, mira ustedes. Doon como valles de aquí, allá na mga sides, yun yung mga hills, monte. Pero, unlike alika natin, yung mga monte, doon como lubrigo gayon, may tanto gente, makamido. Aki hindi, kasi connected syempre kicha ng mga bus, transportation, imbunamente. So, tiyan syempre mga gente, mga apartments, mira ustedes, diba? Tiyan yung mga Takeda. So, hindi, lakal doon makamido, doon lakal ligwal ka natin, kumudol na wrong turn, tayo lang kung tigol gente. So, hindi sina. Okay, bonito le. Pwede to maskin man-jogging or kamina ng mga monte. Na kung di okay mete. Okay. Yan bonito. Monte ala. Cover aquí, chene farm the apples. So, okay, bakit na topic daton? El comic. Si Mark, si Bukoy, pati si Kuy aka Zach. Konya sa sila. Konosihan niya sa sila kay start niya sa sila planta como banda bila. Kay igual man sila on the tent eskwela na AE Zaek Yuziara. Right. Iyo, kami di Kuy. Senyor. Kami di Kuy. Kung medyo uli-uliyas kami ang konosihan. Mga siguro ang konosihan gat kami 2001 pa. Pero hindi about music, about
computer games, which is Counter-Strike. Pero hindi pa kami sabi kay Ele into music le. Hindi taman le sabi kay iyo into music yo. Pero kami di Mark and di Bukoy, especially si Bukoy, makulosihan niya si kami. Prior pa makulosihan kami di Kuy. Kasi si Bukoy, medyo pwede kita ba, bisino si kami. Bisino si kami kabar. E di so yung mga primo pa kami, di yung pariente kami. So tamirahan niya si kami jutay pa. Si Mark tamen, tamirahan niya kami antes sa huga basketball. Ang sina. Kabar, amo ganikel. Si Kuy, kuando namirahan kami na Battle City na company sa na paradahan sa Santa Maria Padilla Pasunangka. Tawga kami computer. Pero after 1 to 2 years pa kami yan discover na igual kami mahilig ng music and sina. And so, yan decide kami, uy, sige, si Chinatime sigyo kunila kay manjam man sila. Kabar, eventually, el grupo gani di Kuy, amo yakel, si Bukoy and si Mark, which is konose yadaan. Pero hindi lang na panikita na, hindi lang konose about the music, konose before pa like akilyate ko na sila. So, Michael, commercial anay to the birch tree. Kaya tala o mga baka, mga grande baka. So, siniraw sila sa lugar doon, taki kami na middle of nowhere, kami na. And ito ko sa pwede mira kundi baka, sakate, mga puno, este bata sa lawayon, makulit, paharo, tabula, pati siya na tawin mga hente tan jogging. So, bonito. So, going back to our topic, American. First, what the first yung start ganit kami. Traffic. First yung start kami manjami, naisina, siya na okasyon na kasa di ka na Kuy. Suka kami. Mo family gathering like birthdays or close celebration. Suka kami. And then amo kalyayan start. Ito intumimi mano frio. American después legal opportunity na man-join kami na RX Band Breakout, which is si Abla ko, si mag-tag-sue vlog. So, sabi radyo ko sa Abla. Magkwento lang ito ang personal experience niya, each members of sabi ko kung kanyo Abla members na din close yun, intimately close. Sagate bata. Junior! So, yura te bata, so para lang kami anay ko na baupono para descansa un poco kay kerele esta lang na un lugar kerele karga ko ngayon. So, hindi ka nikel. Okay, going back to our topic, kung beses siya the mga personal relationship with the members. Actually no sabi kayo kung kanyo kung closeness di mo hindi lekal ko mo beauty pa naman describe ko mo kada uno members otro el level of friendship and experience di amon. So let's say man start yung Kuy. So si Kuy, Michael, first yung meet kami na Battle City, huga Counter-Strike, después eventually
discover kami about music, kasi kami music. Pero pwede man summarize ha. Ang relationship diamond di kuy is kung kita more on musically gayod. Musically. Siguro mga 90% music related things like melodies, ang point ko melodies, harmonies. Basta technically music. Tsaka namin kami mga, of course, mga adventure moments and everything. Kasi gati bata, ano pwede magkwento yung bonamente. Pero most of the time about music lang gayon. Ang push like ka na muna. Uy, sige siya ka man sila. Tan motivate like ka na muna. So amo sa si Kuy. And si Mark. Si Mark. Grabe lang. Si Mark tamen, ito tamen nalgamon ng relationship na banda kay kami do chene mga percentage equal kami mga hilig na bida. Like kere kami na manok, kere kami of course sports, basketball, kere kami toma, legal noche. Handa kami ng mga bars, sina, toma, karaoke, amo si diamond ka bar. Hunto siya actually kami kung bukoy, si Tres kami hunto na. Mas bali ngayon kay sina taman si bukoy. The same time, malo man ste pero kere kami bisya gente, nirikiri, sina, so basta oh my god, tapo diyo rin si tapo dahil mga pasada diyan. Manada times kami sir, kaya muri pati kami so okay. Kami di bukoy kami di bukot. Oy, auto klase tamen da mo relationship. Hindi kami amigo kami pa diabla, close amigo kami pero it doesn't stop na amigo lang. Kampilyahan kami. Hindi kami tan asikasuhan sa labas. Pero at the end of the day, an amigo lang syempre kami. Valid ang relationship. Kaya pwede kami bisya unoy otro. Mas kinakil below the belt yan. Pwede kita vlog. Pero kana mo normal kel. So, pwede lang kumigo abla pangit, Tarzan. Alam mo kumigo Tarzan. Castaway. Basta tormento yung abla todo akin na vlog lang. Paltal undiya para magkwento todo pero asa lang kita summarize. And so, kami tamin di Marvin. Tamin din. Grabe tamin na diamond pasada. Alta kami tumba ng motor. Man witness crime. Harta kami. So, akala lang. And then, Sheila and si Randy tamen. Alga mo na personal relationship tamen as banda. Hindi kayo tanto ko mo igual ang mga previous yan mention nyo. So, kami more of music lang tamen to ka practice. Karga mga gamit. Kargador. So, sina lang. And then, si Jam tamen drummer le diamond. Yan, substitute ele kung Michael Tordesillas, si Michael Talyaman na Thailand nara. So, si Jam, si Kuya Jam. Bonito tamen kay Bishador tamen le. Kabar, manalo tamen kami experience, bisya gente. Kaya kwando planta tamen kami banda di Marvin na barcode kumodol cover band, party band, sabi ko sa banda, glam band.
Ele diamond drummer. So, bali experience namin diamond. So, okay lang. Hindi tayo bolbe ulit. Lego lang. So, takay nakasa ulit. Bien stressful ka din ni anak. May pwede man film pakilayan. Yura lang. So, American, before you man end this there, quiero pedir gracias con ustedes todo. Na suporta de ustedes kanamon. Thank you very much for all the support. For desde antes hasta ahora. Tari lang siyempre ustedes. And, yung mga los demás na pwede mira el vlog di Zach, el vlog di Mark. Pwede ustedes man check na diamond channel na YouTube. Just type in Comic Relief Zamboanga and then pwede ustedes mira. Pati aldi ako mga old songs and siya na kami taplan niya pa kasi as mga new songs siguro. So hopefully tali siyang ustedes para support ako nese. And siguro by next year or si kabes de pandemic pwede kami as maskin small reunion concert era pwede sa Abuya and dali lang kami announcements and updates ko na si cuando and el exact day and venue and sa details pwede kami dali. So hopefully pwede ustedes atender. Again, once again, thank you so much for all the love and support. Thank you. We really mean it. And see you again next time. Ciao. Let's go!